bertanggung jawab sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil di daerah merokok termasuk rokok elektrik serta dilarang perusahaan memperhatikan dan mengganggu sistem kerja laporan deteksi sampai dalam kamar kecil. Pada serta pengisian perlengkapan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan powerbank dilarang selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama Supergirl. Telah daftar di sebagai saksi maksimal sisa sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dengan sayap lampu gagal dikembangkan selama berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung tarik segera jauh merah. Jika baju pelampung tidak berkembang dengan sempurna tiup bakaran, lampu akan menyala jika bakaran terdekat. Make sure seatbelts are tight, table is full, and your window set is up. Thank you. Takeoff station.
Sepika in Balikpapan. Please remain seated, fasten your seatbelt until the aircraft has come to complete stop or post seatbelt sign has been switched off. Please pay attention when opening the luggage bin, the seatbelt zones may fall out. And before disembarking, please check your personal belongings so there's nothing is left behind. We'd like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Sudrajat. Mohon perhatian untuk seluruh penumpang transit yang akan melanjutkan penerbangan dan kami persilakan untuk turun ke gerbong terminal digabung serta seluruh barang-barang bawaan cabin Anda. Terima kasih. Attention to all transit passengers, please proceed to transit lounge with your personal belongings. Thank you. Sebelum Anda keluar boleh pintu darurat, bagi penumpang yang keluar boleh jendela darurat dengan sayap pelampung agar dikembangkan selama berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekarang jauh merah. Jika baju pelampung tidak dapat berkembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan berjalan jika baterai terendam di air. The lift tickets will only be inflated emergency exit doors.
next station.